Halo, a prijete na fuzbal? Ja, ok, pridem čez 5 minut. Ok, dio. Kjer želim? Jaz! Torej vsi. A si videl nov telefon v trgovini? Zgril sam na WC. Ej, Anže, a veš, da je en psiho pobegnil iz umobolnice? Ti to resno? Ne pa nek slabo. Ej, Marcel! O, fuck! Jaka, že, prito pomagat! Ej, jaz pa ne grem. Filip?